Profesa Kamuntu abirarya hamukoro go kujweka abeegi abarukurengo muri kinana ayitendekero rya Agacencwire erukushango muri district ya Sheema abaturene batende kwa mashomo gebye mukono ekiri kigenderwa cya government nko muringo gumwe go kurwanisa ibura ry'emirimo. Kandi cyishire cyane kozi buri kintu cyone kikorwa yaba nesati yojwire yandi za kamera zimwine yaba niki cyona kirga umutandiko mbongo uhindura mu mikono kirgamo kinde cy'abantu barakukozesa namwe cyo skills ezirkwetengwa on market cyo kitura kibuzire mu education system yetu omwana olukushora karaba omu vocational institution n'abatakwenda omuziri n'abataki especially after senior 4 n'abano gekuba primary 7 itamushanje umushomesa urukutirisa abana ukashaka umwana na mutina the teacher becomes a terrorist umwana tabaza kushika na mutina. Dr. Andrew Nomugisha or Vice Chancellor wa Ankole Western University kandi obira ryo mujenyi mukuru asibire abazire ntanda y'amasuku gebyo bwegese iringaniza umwana wawe kora we nakasente na hana uri kubasa kiha munjereyo agumize mnashoma tokamanya nyensya kandi nyensya tera hare nebasa kuba hukiruho wabo tamushomisa kufutere ahabeegi kinana n'omwe abajwire nyuma abazyo mbona batunjire emirimo yo gukora akamanyisonga eby'emikono bicina akatare. Twegesa certificate na diploma mu courses za hotel and institutional management, hotel and institutional catering, tugaraka twegesa secretarial studies kandi tugaraka twegesa na accountancy and business studies. Abukora first class ya 4.7 at Agacencwire Center for Higher Education. Government ya Uganda erukurabira mu Ministry y'Ubwegese n'Emizano ehereze kongera ishomero rya Agacencwire sente zo kutungura eby'emikono. Amakuru agagasha kwa Michael atwakire.